hal apa yang abang pelajari sampai di Jakarta yang paling mengubah hidup lah? Sebenarnya saat ini hidup pun belum berubah. Belum berubah. Luar ya. Masih pondok. Jadi mulai sama kita fungsi nang di luar. Nah baru ibertikiron na baru. Ambil dulu rata-rata. Enak sudah tu satu orang kalau ada peribis. Marbel lah tu, teman sono itu. Bigyan man natin ganin. Tabasa tama tulang. Jangan lupa ya, subscribe, YouTube, ayo dalam, oke. Bakas begitu dibakas seperti kiano di parkok ni matanyari. Rodo hami rajani hula-hulamuna marga samosir nasias samosir. Ima di nama buat dekke huhuk pasahaton. Tuhamu rajani amang baru nami lumodi di hela nami gordi baru nami. Amang baru na basah. Bolo tupe songonotuk ni gogo nami. Napatupahon huhuk na pasahaton. Di dekke na mokmok dekke na diod dia liljang ni idahan halas. Pinta-pinta dalam nitang yang kami matong merpangiluan atau mata nomor 2 di Batak. Asa anggiak mahusuluhan nyarion. Di pasu-pasuhan amat nomor 2 di Batamu, dihamu akasil asirohan. Dio ay tofoton, diurut dalam buluson, berganda-ganda dihamu akasil asirohan. Asa dekas mahatahon na misong nilok niatan nyoput si jolo-jolo tu nama katahon. Asa rangkat mabulong ibodi, sosok bulong ibalian. Tuksongonop memang baru na botar padu pahami. Lasmaro hamuna na mazzalo na sawati. Di pasu-pasu dua mahamuatong na mazzalo di na sawati. Asa emesita badua mabino marsimoro. De batadong pangalabat dua. Sa itu oras na mahita sa luhut na di baroro. Di baga sa tikyan upasahan tayo matuhamo deke na mokok deke simo durul-durul. Asa anggiya berhita-hita ulas ni rohata. Sahak masulu sahak mahubot yan na. Sa itu leleng na mahita dutu mamulu. Sahak mahita tu panggabian, sahak makupar horasan. Asal di mana tinopa hodong balas ni rumah. Tuksongonop yang memang corona baru patupahan si raja ni hula-hula mo nambar kasamosir. Di madileke na mohon. Saya marta de batama namang kohi pinasuna. Matutu jalan kita mak. Kuna dua. Asa tu takas jo. Pasahada mang pasu-pasu. Tunapol tahun anggiak kita ngono nomor 2 di Batak. Pasu-pasu siya di mana maritiok kita. Raja ni hula-hulana. Tikok ke pasar tu anakku. Jadi mulai sama kita fungsi nang di luar. Nah baru ibertikiron na baru. Ambil dulu rata-rata. Enak sudah tu satu orang kalau ada peribis. Marbel lah tu, teman sono itu. Bigyan man natin ganin. Tabasa tama tulang. Bro. So kami apa lah? Betul ni betul. Jadi tu nasa mana pe harus kami nak baru balas na apa tu macam pun. Ayang kau nak baru lang ang kau apa basuna tuat kau. Bagasan mauri anak baru padi bawa terus ni mana baru. Jadi gabi aku ini oras. Itu orang ursu. Perjulu kok mau lihat itu kalau nani di bulan Nauli di hari naging ganon. Nakanin luma tunggudang mulai siyan na mabunay hata na magdong adong naniyaluna labat adong nabinayman.
nung matumbiari na uli di bulan na din ganon buhay pasangap po kami nasa korong ni hula-hula ima ada nagok ada ni anak mo hena nami suang-suang lima buruku parmain mo rap do ko putet mau lihatin mariduhan siap kami hula-hula membentuk petuwi botok saya giat main lihat di mata kasih paso ni pandagi ngomong kasih paso ni pas kerjom asang giat dua kali lamang itu boy pa imam mo pinokpar mo siyan anak mo yan nami rapdo parmemu buru nami molo ulo sondo pasti tiap paso-paso do mangidu hami tu amat tamar tu ni batang asang giat sao sonyo nyokut kana di mulu tubuh asa atau haluka tubuh lobu atau haditi mai botok tubuh di horbo neng mau saruna tua sian hera nami dohon paromemu buru nami kita nyohang tapat tua di batama pagiro sa luhuna sa mahono una berdini sa maho tu namar nono madudu naboro nabasa multok sorok kehadiran nami lah semarok rohang torok dohari sa samosir ala pajumpa akau daun mulu tu ketulu rasa meror kena koparasna itu mutinggal dah lah semarohang jadi asal pasartan wala deh amang pati nami asal pasartan itu ulus pasamot ang giyak manapot na ulimon manapot na dingkat di bawah toko lumobi matupinong parla sa luhunan baik jo na dingkani mau lihat yang manang dihela nami suang soli mado di buru nami le hela burju lasrohan nami nasa horong ulang selu suang soli do akka opung mo lasrohan jadi di bataro ari natiu di bagas sadarion ini mau dipasang apa raja ni hula-hula among Tuhan ada biartong mas Tuhan makanya itu hari senang nanti ya suaka arang naman ito sa panginoon muna soyak kami na dua muna iso pasahaton namin son ulos ni balang mo molo mangulos ito timong amat kamar dua di latar Kupasa kami uluson siap kami hula-hula mo unang rumangnya uluson berikan magpagidua kami gamos pasunan nido nalahaw kami buwan hamadun di hamo tukok mo may dalag sulu-sulu mo at ang dinagula anggi maritiyo paso-paso namin yun siya naman sa magtuwali bata maritiyo kami raja ni hula-hula mo takok ang hundur takot ang pagkakang ulat kami tuturuan dahotan luwal ay natiyo dihela namin do puro namin so ano pe nabuh matupahami siap kami raja ni hula-hula so dia malas nirohan ni bedam martanya kamu berzulu ikosong ni malas nirohan ni patodong muna upasahat kami ulos bedam mo mga sumasamar dua di bata asang dia itanya na tamar dua di bata nunga maru ratang brutoro ala yang berbulu kamu tukisnya hata ini dua mau tumpe saat dua di bay
anggo songko sahat saur kurang kok do odo bagi diwan di hendak karya tu anak ko ala pasalawat mulai panggilan di Batang itu si Jarod bang buya ada buku na pengulu dan pasoro amuna tua matamar tua di Batang agia tua kari lemang itu di poparan nang salu nalo ibu tokor sehingga mamar tokor sahat mangkulung tu bisa Imatu itu tulang. amang pante nami be asa ko pasata mi do ulos ni helanami ho borunami anggi makdang matamar tua di Batang di poparan nang salu nalo mari ibu tokor sehingga madidang anak madidang boru padahal mang majo didang Didang baik. Beda tipis dari suara. Jadi mau lihatnya Pak, ada yang kita lagi mau beli, mau lebih nasa, ulas hela, tongko pasang harton, mandar, berarti di mandaron, mau lolong diulau-ulamu, rasa sama sih, buat kamu tukar markudes, mau lo ada ulau, dia mau rasa dengan corona si Tuhan, buat kamu menuturi kamu nama hamara dan mandaron ipol tubaraya gubernur damang dah soal hidup ni dongan dan buat tukar ujian inna buat lawi ba tu ulau ni ba parulau abeda nani singgul ibat sidaro udan ya om pakai baru ujian bisa tinggal orang mah tunggu buat ayo dia be damang dah lasroana Moro hela munon lo karhata lo beno no sugu tu ni laman lo Nah, jadi mau lihat Pak. Anggi ma pinit tadi udah tersadarion. Katanya putra na jumoro tubuh. Asa di dulu perbubuhan dituru pertanggalan. Pinit tadi udah tersadarion. Jupang mani dulu mau jalan nabuk mana sinalah. begitu. Asa sasur sah matu botian. Pasahatan. Ulo semua hela doktor baru saat sauru mahisa olak di waktu pembagian sidok berihan itu waktu sama perpan itu ada doang sebetulnya mau lepas paropai bekor pese dong apalagi pokok nih si Leo lau mau di nomor mau lihat kan damang dah dia muda dua masrah anak, apalagi opung, dah, mulai bereng opung kamu dah dua, akadoli, apalagi mulai berju, kelas maruan opung kecang murna, siapa song inak kan, dah, apalagi mulai dua satu molong berbeda buang, dah, mulai dia itu kau papa doh oma, alu sihamu,
Tak kaya na suga-suga ibu daw tu ya nak kona mabain na pula. Yung tahu ida, unang ada dulu daw tur mangaro. Tambu so pasang kaya mangka. Jadi maulas agak masalah horas. Mulu tu perasaan. Paru pamu. Anggia mangopa, mangopa gago. Mangopa uli. Tuhamu tuaka ari lo mangihut. Tuh dia memang alat kamu kapokuk kamu dah dua. Saya isi magira mau tiduran. Pada uli pertama akan sahih pasal itu siap kamu luju-luju mana akan pasal mau tampil mudah. Nah jadi aku tebangmu. Nah jadi amang pada ni asal pasal kami tu paruh pari bawa punamion. Pan mazona hopar tu sini. Nah tahu ibai. Atur pangara di pamaraya teh satu topi tak atur Roma tuh son.